fadiati bari bola na malioto ale na marung bari bola na dupagaba ale na makakang bari bola na mali kulkas ale na mekke bari bola na mali kipas aling ale na macene bari bola na menre umro ale na matawab tapi yabu hindi bari bola boy desa gaga natatato nga ale na ko masase bari bola desa gaga buru niya nenena tomateriola nung kiungki manamoba manu meto ko nasang iko nene mumro bariola mapakon maka kailan meto ko ibu manato mapakon nano ko mapakon aja makala we aya sa pacarama yang kalingan ni aja na magasan na to sogie aja mutalewa-lewa ja ang kana loy boy na ang kana ligogo bawa kita we mulo na go ba palang ye mato sanno ye mato rede ye mato mati ye mato mangu ye mato mancajitana aja mah kada betul buat angin akaimu ibu ada apa yang kasih ya roya aroniwi nyawa dodo jantung becu ya jantung natitan itu ya itu tamalopo ka tita pak majasa ka na ya ko dewa jasa i nibi ku nya ya ko bangsa aku mate ai nalari ami to wede memang ya nalari ami te ya mato lenga ya mato titi ya awe lamar bo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan para Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Danramil, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah atau Bapak Desa, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama ribataraka itandra ngasukuru kamarajata lorisesi arajan pong Allah Ta'ala na tawadang kahadere rilalan na yonro na baraka pong Allah Ta'ala tanah bodo pada yalamana kia disi-disingang ajap-ajapangang asalewangang asagenangang tepe na to pada angkal lolong riasenge anya menyamangang asalamaka rilino lebih-lebih pa risorimon rinna wang Allahu Ta'ala tandi alubay masalawan na mapasalama lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yamanjaji akatuer lor di mana atau para salama rilino mati risorimon rinna wang Allahu Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kalau jadwal saya mungkin ini jadwal hikmah ceramah hikmah maulid yang terakhir pada tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, tentu ya roba di mana matu pakutana ri lalaki buruk pamulang marabuka ni gafuamu ya bana malam mari bali yewe nare ko ribego isam paja lima watwewe nare ko mema marasa ki maka daata ki boleh ku Allah Ta'ala kita ini adalah hamba. Nah
Iya ko memang meto merasa ki maka daata ki boleh ribung Allah Ta'ala hamba ki insyaallah pasti iba silender iba kesuwiata iya na itu sampajang 5 waktu ewe. Kedua, nareko marasa memang ki yaro idi ata ki boleh kumung Allah Ta'ala. Dena baja kita lita pasalah. Dena baja kita lima dosa lo ribung Allah Ta'ala. Kita kan manusia biasa yang tidak pernah lepas. Denang kana itu lepak boleh rasa atas salangeng. Maka dari itu tentu iba silender ngi kesuwiata iya na itu sampajang 5 waktu ta. Nasabah salah sindi baraka kena ibe goi sampaja 5 waktu ewe manca jilalangi ya dampengi dosa-dosa ta lau rifung Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar ne sampajange na bebeleki boleh numapi jaja. Kedua, pakutana relaki buruk mana biuka ni kan nabimu ir ko yakacueri ampe-ampe nabi tak. Pertama, cara nabi tak beribadah yakacueri cara-cara nabi tak insyaallah malam mai ribali. Yang kedua, yakacueri ampe-ampe malebina nabi tak lau ribadana ruba tau mako tobaro ribancaji rilain na tobaro insyaallah malam mai ribali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutani matalunna malaikai laki burma imamuka niga imamu kamana tetapi makada imam badu imam mal imam niga sani mata ko imam salatang ya imam salatang heba yewe kampungi napaku runtu asana provinsi Sulawesi Selatan si bolo alhamdulillah tanrana imam aro guru tak bangsane aro imata perlu tak bakalabi masa gimatu sorry mondrina bunga Allah Ta'ala mancaji sabi mane ro kadai ya tuh biasa mundanga ma baca doa makasih batena sidak kaika itu kasi maka komedalai sebagainya tidak mungkin harus muajai mak datu juta lele tatangnya lena lo mako dalai sebagainya karo bu ima perlu bakal lebih ima salatang kam tengkali kan nih ada pai kapung aja tersinggung bung tak ada pai kapung pakutana lelaki buru ma imamuka kamana ta makadaki ima salatang boleh tanya tiaro tanya agar balik orang yang mengamalkan Al-Quran dan yang membacanya dan mengamalkannya barakana ya rato dibaca korange barakana ya amalkan itu Al-Quran malam mai ribali maka ada Al-Quranul Karim maka de malaikai atinrono pada tinrono botim parwewe muruntu onro kamina malabiri sesemu iya naritu onro iliyi koncarana tasaka-saka bateku bacai pokona tabacamui tasaka togi tapeta togi tabaribongka togi titi togi lenga togi cungkiri togi baca nih memang siko matu manuna na manu apalagi ko makisi buku nih ai aja nak kasih memang ko to makisi buku atau mga tolong makarasyan to makarasa awak lo bayar risi buku wewe jamaah Ramadan mulaka subhanahu wa ta'ala tabacami baka itu barakana itu kalau dibaca itu Al-Quran jamain rahmatan mulaka Allah ya nabase di bahade sayewe mega balainya kul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Quran nigi to baca kul huwallahu ahad bawa na baca pada de cena nareko na baca sepertiga Al-Quran nah piro surah Al-Ikhlas belum lagi yang lain-lainnya jamaah yang rahmati dan mulaka subhanahu wa ta'ala telu pakutana na kiburu ya rasa sana aku matu pada masar na tatambah jamaah yang rahmati dan dimulakan subhanahu wa ta'ala ya namelo yala si barengarangeng maka dah ya rawatu taung aja jingan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo mega na mante ko bolata mega na to mega na ajara pokona pasti mega kada manangka sedangkan ini ko boleh alhamdulillah kani bantenge kani katukatuange kani langga-langgae, kani oringe, ang kani sanrue, ang kani kamanang, pano. Alhamdulillah. Pega ni kofie, pega ni golay, ang kato si litere, ang kato si kaca-kaca. Taro ni tapumana, pa iko mato malanga. Ang kani ngani.
Kani karopoe, kani indomie, kani rotiewe, kani teriguewe, kani agewe, lengkap aku boleh we. Alhamdulillah, panas sunnah meni degaga. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manumat matu, amin. Manumat matu, tenang ke? Ibu, ajal jodoh rahasianya Allah bos, ya dah? Aja mubaturannu, makanya Allah Taala, udah uni astajib lakum. Logo koya walako, mohon maaf, mungkin menurut kita, maka deh masih seni harus ini masih aku memaga, mungkin menurut kita baik, tapi kita tidak tahu apa menurutnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu aja jingan Nabi ta. Engkau tu yaseng Raja Baraha. Ibu, kami kan boleh maulid toh? Ma perengaranga. Satu, aja lalu gaga mapune sifana Raja Baraha. Aga ya roh pediati. Kaya roh tong aja jingan Nabi ta. Italai tu tahu gajah. Karena na baca na anak taro Stasatarana karena baca ki surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena baca ki. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aja lalu kagak mapune sifat Raja Baraha. Agar sifat Raja Baraha satu pediati. Tegi mau tujuan pediati. Maka dari Raja Baraha aga mana masor lebih. Na toli angka tawe aku medoria tanah Makkah ya ruwet wewe. Na gangkangi kedua, na punya siba akil-akil langeng. Loi lo kuasai tanah Makkah. Kode nule kuasai lo Makkah solang. Bo, narek kubura ke mahikmah maulid. Nang kamu ba mapunai satu pediati. Bari bola na malioto, ale na marung. Bari bola na dupagaba, ale na makakang. Bari bola na mali kulkas, ale na meke. Bari bola na mali kipas aling, ale na macene. Bari bola na mendre umroh, ale na matawab. Ibu, ngawari mulana, kela ri tangana, saburi hala capana. Bu, pansane ro, angkana na laki doko tawe, aja mo toli jaling isi dape makan magi na malopo ro becu iya. Aja mo cawa, tobako, jamaya ibu. Tapi kok mana naki batongang, pasadangkay di bacar be madari hilap. Memang manasan-nasan kata roki taman ni masige napi pada pasal ki kong kamundanga kong kabale lo malanga doko aja lalu moki koroyorona makana pencerama ababura kajajiang tama ka masige napa ka kubabange witai wah cantilada ya ronewe engkau kina pencerama tikulala tawaku na yewe si sana selesai cerewe mendrek aku tewe degaga mendrek kotowe Tegi lau ternyata mendre kotona macama. Jadi saya tidak berburu sangka. Oh, ya ro pacama singkatan kepanjangan apa pacama pacaramato. Jamaah yang rahmati Nabi Muhammad Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kar ya sange. Dewa diki mangua, dewa diki mariati. Aja mariati. Bo. Pada ini mabali bola, aja mutolo si padi rangati. Apalagi di ko kampota loi pemakarang, mancaji desa Sempa. Desa Sempa. Ye koloi na baturu barakai bung Allah Ta'ala boleh langie. Na huba barakai na bung Allah Ta'ala boleh ritanewe. Wakasinya tepat talo di bung Allah Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa? Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, engkau kibakas sia-sia ma'am kata. Ajalah coba dipandirangati. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan taati pemimpinmu. Aja mucaca pemimpinmu. Ye kong kasibana mucaca ada peko. Pada sa, magi ya we kesiakan mapatama untuk bantua BLT. Ang sana bantua kamu bicara bantua maku kue balik raku aga si batalo si baga. Kamu bicara Deni Gaga.
Engka ka burakan naki di makro? Ibu? Engka burakan naki makro? Deka ka? Ongka? Mage, Loki. Ibu? Iya ko angka misalnya balik nah, keinginata ada peki. Ada peki. Maka ada pade. Melo tulu ka kasi, tabantu ka. Ko baralu turuk ki. Kare wakil bupati tae. Macan nena ko pinrang. Ede ka ba wacan ne apa bagian agam jaru jokai. Ya pak mabele-bele amanah. Inde bediki mabele-bele. Alhamdulillah. Toli uruntu alena teman-teman lebih tak apa wakil bupati Haji Sudirman Bungi cocok di? Ya. Toli uruntu kasih acara acara kesan ma joka hadir maulid. Iya kelebihan yewe bapak wakil bupati ta alhamdulillah maca tu acara agaro langkah tu jasa na libana makasih apa kelebi. Pak magai sedia-sediaan ya makadah. Kama halangi acara mawe tapalenan lanjukangi. Alhamdulillah. Galona apa tu ni menyamakini nawa. Napa je tak kapo cak beru-beru ni. Weh bangsa na yewe si bana na bita menyamakini nawa he. Hilmang. Dan atau lima jamaru. Dan atau lima tamusu. Iya. Napa membasa toba? Iya. On robasana bapak wakil bupati ta, depa haji, natapuna haji. Langsung kacenga, amin. Iya. Apa biasana tuh kuilanti, tawe tomalanti itu mak bere. Ya dah? Men aja no. Jamayan ramah. Enak aja nih Pak Wakil. Tapi paling tidak paling kayak ilah lagi deh cenge. Ya dah? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang rahmati sampai kapung. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu buah. Aja lalu kasih salah ki. Pada ini si kampung aja Bu. Ya roi di rumah tawe yang kemana jata, kemana kekurangan ta, kemana dosa ta. Si galo-galo na rumah tawe. Namun risa maja tawe sampai batu maleba. Tapi angka si dilalang. Agaro watawaso bil haki watawaso bis sabar. Iya boleh kau dan dia mampar dengan tangan. Paling tidak dengan mulut. Kalau misalnya tidak dengan mulut, paling tidak pakai hati, doakan. Hanya dari tata, bo, ye ko angka anu masalah tita misalnya, mendre ko beri tewe, maka mapa ko si bana yanwe, mendre ko besbue, mendre ko titoy, aja mutoli seri ko anu maja, manca ji dosa totu kuidi, namo mate ki masolo-solo dosa anak kuidi, jangan. Deno wading. Mulai malam hari ini bu, ye kongka tita anu masalah aja. Loki gamandre juku makambona sila surat tabara badata rupa tahu. Tidak kan? Napa sih nina dosane ya rotoli bakong ero idi malamanang ni. Bo. Coba bayangkan ku ini dia posisi ero. Contoh, iritana makana, selingkuh yanu misalnya mendre ko berite, maka selingkuh yanu apa ko naserto sungguh terlalu begini. Aja, Bo. Bo. Terutama akun raya. Contoh, nebo, aja, angka mana jata, kamana, Pak Mage, nigi subuh jana badana rupa tahu, pungalatala subuh to jata. Paran lu makasih ngasih sompungan tak badata rupa tahu. Dari badilah tu aina masuk ibu illa bihabli minallah wa habli minan nas matunai terhinai dega ga angkata ini labor rupa tahu riolona bung Allah taala nareko salah sidina masolang asi sompungan tak gilori bung Allah taala iare ga asi sompungan tak badata rupa tahu bo ye ko na bejari kitawe na carita kitawe na badira ki ati tawe taroni na badira ki ati yang peti tane di padirang ati apa magai hurai basi bana nabi tamakara ye ko na bejari kitawe dene wadi wala ja. Inna Allah masabirin. Na ya bung Allah taala si bawe to sabarai. Hupu pagarewe sanna nuriga rewe. Asal angka to lo pejari ki pak. Toli na carita jaki, toli na gau bawa kita we. Cukup sabar. Apisa ki kubung Allah taala. Peko cara na mapisan aja tak kada. Oh buang na badira nga ati mare. Melo tulu ka kasipo paga pewi bo kaluku. Contoh. Dena badiki makro. Maka dami oh buang. Ata ma boleh kuidi de gagu leku kesipuan usara kamana lo ridi de talang aba coba ko de ulem pawe kesipuan tu padongan na lato na nabita asal li kuasa tanah Makkah lo iso lagi kabai we
Ya Allah to Nabi Abdul Muttalib. Tuda ko baba nakabe chanunu. Bela do. Oh wakala taala atama boleh ko di. Dega ga ule ku sangadi na ule tamana bo. Maku ko batulu tauran apa. Desa nak adalah to Nabi ta. Oh buang. Karo kasih Raja Abraham jalan ada ampena liwa pa di hati na kala lolo ko sa kabe bo. Oh buang paturungi menye anumu patirmu. Paturungi mangi putin baliumu. Pacapu manang Raja Abraham. Kasingan ampena la to Nabi ta. Tapi yabu idi mak bari bola boy desa gaga. Natatato nga ngalena. Komasa se mak bari bola desa gaga. Buru nier nenena to materiola nungki mana moba. Manu metoko na sangiko nene mo riola mapakon maka kailan metoko ibu manato mapakon nano mapako aja makada we aya sa pacarama yang kalingan ni aja na magasan na ebo yan na to baru niya sange padis sangang apa ko macarama ka aja kagak si salah-salah pada ini pada rupa tahu pada pakasingnya sama kata aja iya na si ibu macarame iko na pada matiin rokok tuh sada cede nang kagora ya amin mate anakmu dewe ala niro ibu itu pentingnya itu apa sekolah ki saya lanjutkan jalala bunana ade tasiwada ada apa kamu ibu ajaran deta siapa ama baka si batu-batu maka Nabi tala ya dahulul jannata qatiu dena tama suruga to ye papatu ngasi sompungan badana rupa tau de jama mula ada cacai bangsa nang kabatato pamabo aja mo mula ada cacai pamabo si bawa batato aja mo kamu tu batu sewa batu tela doangin nasihati dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik suatu saat nanti pasti angka mana batu ba perecena jakam mana ya robata to to mencacalada ya mau romatu mudumpule ko jo kaki buru memang desu macai aya sama dakwah en kalingan ni mawata to ma protes ye makun re mun di tengah jamayan ramati dan bakal subah bo matua jangankan dalam masyarakat ini lagi dalam keluarga matua aja memula ada cacalada mana itumu Pak Magai tidak mungkin tolong kita para yoli tanah makan tegi lo mana itu nah lo ni cemme palang to sogie aja muta lewa ja angkana lo ipo na angkana li go bawa kita we mulo na go ba palang ye mato sanno ye mato rede ye mato mati ye mato mangu ye mato mancajitana aja makan betul buat angin akaimu jamayan rahmati dan mulakala subhanahu wa ta'ala apa ikut to di pengasilakaimu eba aja takabur biasa ka makana wah aga mate aga tuo pore no gaje misalnya kaya sa pacala hati-hati pakam pernah mengalatan hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim to bansana ya rotori pada makanaga tu aga mate hole no kamisa makana iba buta me tori mata bakitana mata bareng kalingana mata tina pacala mani mata wana to mapakonger bo puri tane nabita ya Rasulullah gano makmu magana cede batamal na suruga kena nabita na sabak mega mapun na sifa alwahang aga yaro alwahang cinta dunia takut mati. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga. Kalingan ni je jolo kerja. Ai mawata memasa. Ye ko elokelo tapa macaka. Tapi ko baca rama to makane maga bije na vaja. Ko bakelo wajah ada 7 juta. Pacara mewe de kakak bati-batingi. Memang isoro lobi mi lisui salamaki letuki tobaka ebo maga gangkan erelong ebo magi nakor na cinta dunia magi nafsu ikuasai di hawa nafsu tangan kabate lo gambu sunnah nabasummu solangi ko sereatim murranna ko agaro eba
Ya di rumah tadi wadiki harus ikandalikan alewe. Laqad halaqna al-insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya yang dianugerahkan oleh Allah potensi akal dan potensi pikiran. Alhamdulillah. Jadi Ridi, kesimpulannya yaitu adalah berfastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya roh, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya kiri tete make buaga sana. Paling tidak itulah tadi saya sampaikan. Kalau tidak bisa dicegah dengan tangan, cegahlah dengan mulutnya. Kalau tidak bisa dengan mulut kita, paling tidaklah dengan hati kita dengan mendoakan mereka. Karena biar bagaimanapun mereka juga adalah saudara kita. Kata Nabi, siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Bahkan Allah itu maha pengampun lagi maha pemaaf. Maha pengasih lagi maha penyayang. Sedih bah dosa di nadampungi pung Allah Ta'ala. Dosa apa duangan? Mempersekutukan Allah. Ya roba dosa di nadampungi pung Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u man kana dalam ba'id. Nah burada nadampungi pung Allah Ta'ala dosa tu apa duai. Nah kita dosa selain itu nadampungi pung Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Terakhir. Aja pauno ye. Ibu, satu, makanya Nabi tak, kaya torna baca lah torna Nabi tak, makanya Nabi tak nigi toko loy masuh boleh bolana, na baca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, talu na jaminga kipung Allah Taala yaitu sewe, satu, na jami pung Allah Taala na batu julalanga ki jama-jamata itu sewe, dua, na jami pung Allah Taala ya laki dale si ganda-ganda kan tu ini sekeluarga itu sewe, tiga, na jami pung Allah Taala pebeleki boleh ria balai, masuh ki boleh Pak. Biasa na rampen reguruta jadi mau mata dan poika akadeo na alena kasih Sita si bawa teman-teman lebih tak bapak wakil bupati Pindrang makadaan reguruta mau mampu saya bukan reguruta saya hanya pencerama biasa ya pencerama biasa makasih totoku mu boleh tukumnya bo memang ini ada senang kewakadoli kak Ibu, karena jadi ya baca kau masuk Bismillah tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billah. Tuh satu. Kedua, ya ridi kau tama agak sana ya ridi kau ya kaceri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau to matinro dan mari aga tu majene-jene ki jolo sebelum matinro ki. Ya. Kedua, kau to matinro to titik kanan miring ke kanan ya titik kanan ki maka ni kau gilitin kau titik kiri ayami kau simulangan ni rekeng kau to giling maka lolos kau makana balik kanan gerak contoh itu dua ketiga ibu tuntunan mana ya ketiga kau to katulu-tulu maja aja terceritai buah kau katulu-tulu majaki tapi agi pegau moto ki mamecu sebelah kiri 3 kali. Tapi ita jauh sudah pemu, kamang kalakaimu. Muamicu ya mak kebupa. Jamaah Ramadan mereka Subhanahu wa taala. Itu. Ibu. Karo. Keempat, aja tabah biasa deh malampe kan ukuta. Keempat. 5. Agar de aja nabenya bisa penewe. Ya? Biasa rong kamakun rei, elebi napa na bisa penena aja. Pamage tadi nga baraka kana bulana laketa ya may si pamage kung kamalapo ko sa nakatulumana setan ibo makare makun raya ustaz pe mali mabisa vanne wanita wede pa desa ka desa na pe mali mabisa vanne wanita ternyata salidiki pe malina makun ray kutuewe jamayan rahmati Allah subhanahu wa taala ibo alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi karena waktu yang membatasi kita, terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebih, ibu, ada apa yang kak kasih? Ya roya, aroniwi, nyawa dodo, jantung becu. Ya, jantung becu. Nah titan itu, ya itu tamalopo kak, ya itu malopo kak tita pak, majasa kak. Nah ya kau ada wajasa ini nibiku. Ya. Iya, kau bangsa aku mati ai nalari ami tau ede. Memang iya nalari ami teh. Ya matol lenga ya matol titi.
Awe lamar alam do. Alam do. Ya, ya naro. Namun ni cede bu kuma baraka mu. Amagi-magi na baraka lo ridi labi-labi untuk alena sendiri to bicara mancaji papa ngarang ridi na mancaji papa ngaja untuk alena sendiri to bicara. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah ya Allah semua kesalahan dan dosa-dosa kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau pertemuan kami ini ya Allah, majelis kami inilah pertemuan majelis yang kau rahmati dan kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkan segala urusan hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Limpahkanlah rezekimu dengan penuh keberkahan ya Allah kepada kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika ada hambamu yang sakit di tempat ini ya Allah, maupun keluarganya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Jadikan itu sebagai kesabaran dan penggugur dosa-dosanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jaka manang kadaku tak pasalah, ya harga gauku tak pasalah, tak dampungi ka maraja, atau tengah kuriolo ala birata maneng, urapa memang mialek galungku, namun galungku ma nada ketemu maneng kita tak ini teka, kau di material apa boso, nama di situ malasai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.